گودار و شوپینرن رادیو آریباز اف ام هر دریدن باش نهادم جمیر یک افدام قامشت و هولیره از علی عمرم از گرک نوجن و چیان جوار پیشکش بکم لیده دست پیکه ده فرمو گرنتری سامنچا دکتر عبدالحکیم بشار اندام پولیتبورو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا به انجمن حریمی رخصنا دومیزیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا را جویا نونراتیا اروپا یا انجمن اجتماعی کردی دریا بروسکا که دا پیروزباهی پارتیا دموکراتا کردستان ایران دبیر آنیا سالوگر هفته و سیسیان یا دامزراندنی دکر لگوندوار باجار قامشلود انجام بویره که هاتونو چونه دا سه کسان دناوان دا پارێزەرێ گشتی رژیما سوریه پارێزگا حسکه جانا خوش داستان لباجار سری کانی پشتی کو جندرمین ترکیه گلا بسر تاخا محطه و آویتن ولاتیاک بریندار بو سروک و الدارن کنیسین خریستیانان لجزیره و فراتی بریارن پیده درباره گرتنا دبستان خریستیانان رد کن و دبیجن او یک نامه که لدیجی هبونا خریستیان نفچه اردوغان رادگهینا کوپروسیا ارتشا ترکیه کو بریان هاج جرابلس بابو عفرین دست بکربو دی بردوام بکتا کو د ورندن لسوریه هروها شنگال و مخمور دنوا عراق دل خو بگرا لکوشکا میسبرگ یا لبرلین جوینا دنبارا سروک روسی ولادیمیر پوتین راوشکار آلمانی انگلا مرکل دو بداوی هاتو دوسیا سوری مجارا هری سرکبو دوی هفدیتنی ده دنباش دکتر عبدالحکیم بشار اندام پولیتبورو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا به انجمن حریمی یا رخصنا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا را جویا د جوینه دا بحثا روشا سیاسی پیشهاتین داویه دانستاندن و لوو تفگر پیشهاتین سیاسی و لشکری لسوریا و روجاوای کردستان هاتون شروع کرن هروها روشا پنابرین روجاوای کردستان جی هاتا گنگش کرن نونراتیا اروپا یا انجمن اجتماعی کردی بروسکا که پیروزباهی ج پارتیا دموکراتا کردستان ایران را شاند نونراتیا اروپا یا انجمن اجتماعی کردی بروسکا که پیروزباهی دبیر آنیا سالوگر هفته و سیسیان یا دامزراندنا پارتیا دموکراتا کردستان ایران دا شاند و تیدا پیروزباهی لهمی اندام کادرو جماورن پارتیا دموکراتا کردستان ایران کرد سروک ترکیه رجب طیب اردوغان تکز دکه کو ارتشا ترکیه دیرو بروبونا ترور لسوریه و عراق بردوام بکه تاکو دورندن لسوریه نزیکی سینور عراق هروها دورن شنگال و مغمور دناوا عراق ده لخوا بگره تاوی گربونا ناکوکیان دوان روژین داویده نابرا امریکا و ترکیه ده لی درباره کریزا سوریه بگشتی و به طیبت نقشریا من بجه هفکاری و هماهنگی بردوامه هریداویجی سروک ترکیه رجب طیب اردوغان دبیجه اوی سیناریوی عفرینه لسران سری سینور خواه به سوریه را دوباره بکه. سروک ترکیه تکس کرد که ارتشا ترکیه لچارچوویا پروسین خواهی رورونا تروری لسوریه و عراق ده و لسر درجه سینور ترکیه یه باشور ده بردوامه. رجب طیب اردوغان سروک ترکیه دو کنگره گشتی پارتیا دادو گشپیدان آق پارتی ده لانقرایا پایتخت ترکیه راگهان کو پروسه ارتشا ترکیه کو بریانها جرابلس بابو عفرین دست پیکربو دی بردوام بکه تاکو دورندن لسوریه نزیکی سینور عراقی هروها دورن شنگال و مخموره دناوا عراقی ده لخوا بگره. اردوغان سربار کرو آماجا به هبونا چکدارن پیده و پککی لدورن کردستان سوریه و عراق کر و گوت امی کار بکن داکو ام همی گفن تروره گوش ناوا خاکا سوریه و عراق دست پید کن تک ببن و ترکیه قد قبول ناکا کو گروپن تروریست لدورا باشوری سینوری و آوا ببا داکو تروریست و دوره کنترول بکن. جالی خواه خلوصی آکار وزیر براوانی ترکیه دو گوتارک خود اشکره کرد کو چالاکین کو سربازین ترکیه و امریکا جبوب جی کرنا آرامیه لنافچین پیکتین لگوری پرنسیپین نقشره من بجه بریودچن. اکار هروها گوت کو هزین ترکیه و راهینان هفبش به هفشان خوین امریکی را لمن بجه دما سی روژان دا دست پیبکن. دمها یکم یا سال 2018 ده
بهنجتا هبونا چکدارن پیدی و پککی ارتشا ترکیه بنکو دورن پارتیا پیدی لعفنا روجاوای کردستان توباران کر با الیکاریا چکدارن سرب حکومت سوریا دمکی و دست به پروسیا شاخ زیتونی کر و د بردوامی سه مهان جشر و توباران و بمباران عفرین هاتا ارمانج کرن و زیانک مزن به گشتی گهشت عفرینه تاکو چکدارن پیدی پککی ج عفرینه وکشان و ج آلیه ترکیه و چکدارن بسر و عفرین به گشتی هاتا کنترول کرن تنها ترکیه و همان چکدار عفرینه بریود بن و بسادان کریار و بن پیکرن مروی دجی ولاتیان تینه انجام دان. علی عمر ریباز. سروک و اولدارن کنیسین خریستانان لجزیر و فراتي بریارن پیده درباره گرتنا دبستان خریستیانان رد کن و دبیجن او یک نامه که لدیجی هبونا خریستیان نفچه. روژا حجده ویمه لقامشلو سروک و اولدارن کنیسین جزیر و فراتي لدیوانا مطرانیا سریانیا ارزوزک لقامشلو جویان لگوری داخویانیه که جوی جوینه درکتیا دی جوینه دا آماده بویان برفرهی سرمجارا گرتنا دبستان خریستیانی جعالیه ریوبریا پیده و گنگشه کرن و بتوندی رد کرن. دوی داخویانی ده هاتیه که او دبستان خریستیانی روایی و یاسانیه و او دبستان نکیمی کنیساین و گرتنا وان دبستانا نامه که مترسیداره لدیجی هبونا خریستیانی لنافچه. لگوندوار باجار قامشلوی روجاوای کردستانی ده انجام بویرک هاتون و چونه ده سه کسان ده ناوان ده پارێزەرێ گشتی رژیم سوریه یه پارێزگا حسکه هاتا کشتن. جدرک تایبەت ji bajarê قامشلو ji rêbaz re ragihan ku li nêzîkî westegeha Elşêx ya li seriya Petrolê li başûrê bajarokê Tilibrakiyê başûrî gundewarê Qamşlo di encama bûyereke hatun û çûnê de her yek ji Mihemed Dawûd û Setam parêzerê giştî rejima Sûriyê yê parêzgeha Hesekê Yusuf Casim el-Hefyan û kurê wî Xalid Yusuf el-Hefyan hatine kuştin. Heman jê derê serbar kir ku bûyer diriya otomobîleke ji cûreya Van û yan din jî ji cûreya Kia Rouda û heft kesên din jî di encamê de birîndarin û bûne xweşxaneya Qamşlo hatine veguhestin û rewşa hejmarekê ji wan di metirsîdiye. Mihemed Dawûd Setam parêzerê giştî rejima Sûriyê yê parêzgeha Hesekê ji gundê El Hemer yê gundewarê Tirbespiyê û ji hoza Cewalaya Erebiya. Li koşka Misberg ya Berlînê civîna di navbera serokê Rûsyê Vladimir Putin û rewişkara Almanî Angela Merkel duh bi dawî hat. Dosyeya Sûrî mijara herî sereke bû di wê hevdîtinê de. Hûrguliyên bêhtir di vê raportê de. Ajansa Novosti ya Rusî ragihand ku civîna di navbana her yek jê serokê Rûsyê Vladimir Putin û rewişkara Almanî Angela Merkel li koşka Misberg ya li Berlînê duh bi dawî hat û ta sê demjimêran berdewam kir. Dosyeya Sûrî mijara herî sereke bû di wê hevdîtinê de. Di kongreyekî rojnamevaniyê hevbeş de li gel rewişkara Almanî Angela Merkel serokê Rûsyê Vladimir Putin daxwaz ji welatên Ewropayê kir ku piştavaniya proseya mirovî zêdekirina alîkariyên mirovî bo Sûriyê kir. Ji aliyê xwe ve Merkel tekez kir ku pir giring e li Sûriyê hilbijartin û sazkirina komîteya destûrî pêk werin. Rewişkara Almanî Angela Merkel di heman kongreyê de piştavaniya Almanya bo şandiyê navdewletiyê taybet bo Sûriyê stavan demestora bo çareseriya siyasî daxuyanî. Ajansa Rusya Today amaja wêyekê kir ku bereya civîna di navbera serokê Rûsyê Vladimir Putin rewişkara Almanî Angela Merkel dest pê bike di kongreyê rojnamevaniyê hevbeş de Putin daxwaz kir ku kar bi hemû şêweyan were kirin da ku penaberên Sûriyê vegerin welatê xwe û giringî da wêyekê ku divê di pileya yekem de alîkarî ji wan deverên li Sûriyê ku penaber li welatên cîranê Sûriyê û Ewropayê dimînin dikarin vegerinê de bêkirin. û got ku divê Ewropa projeyên alîkariya mirovî bi wan deveran çalak bike. Putin daxuyanî ku welatên cîranê Sûriya pêşwaziya bi milyonan Sûrî dikin ku 1 milyon li Urdunê û nêzîkî 4 milyonan li Lubnanê û Tirkiyê hene. Serbarî ku zêdebûna penaberan barekî giran li ser Ewropayê dirûst dike. Lewra divê hemî hewlên xwe û kar bikin da ku penaberên Sûrî vegerin ser mal û milkên xwe li Sûriyê. Berdevkê Kremlina Rûsî Dimitrî Pîskov jî piştî ku civîn bêdawî hat ji rojnamavanan re eşkere kir ku serokê Rûsyê Vladimir Putin li gel rewişkara Almanî Angela Merkel rewşa Sûriyê bi giştî û rewşa penaberan bi taybetî bi hûrgulî gengeşe kir. Her wiha zêdebûna rewşa bazirganiyê di navbera her du welatan de û dosyeya newewiya Îranê û rewşa Ukraynayê guftûgû kirin.
علی عمر ریباز. جندرمین ترکیه گله بسر تاخا محطفه الباجار سریکانی آویتن و انجام دا ولاتیک بریندار بو. جدارک تایبات جسریکانی جریباز نیوز را اشکره کرد. کل باجار سریکانی روجاوای کردستانی ولاتیک بناو احمد فواز برجس که تمنیوی 35 سالیه بریندار بو. جنخوشخانه باجر را حتی وگواستن پشتی که جندرمین ترکیه گله بسر تاخا محطفه آویتن و نهار روشاویه تندرستی آرام و مترسیل سرجانوی تنیه. جدارک سوری جوازارت پترول و سامان سروشتی تکس کرد که دو پیشروجه ده دی نرخ بنزینه دریا پلیتن زیرک و به جبو وان کسین که بخوازن بهتری پارا خواه بکرن. همان جداره سربار کرد که آوای پلیتا زیرک ویلی سوریه پشتی دمک وربکر آنین. هروها او پلیتا زیرک وی آلیکاریه بکه ده آبوریا وی وزارت ده و پترول و پی پاراستن جقاجق کرنه و فروتنا نیاسایی. ولاتین روجاوای کردستان به پچوک و مزنان و لکامپا قشتپای پنابرین روجاوای کردستان تولی پنابریه و دربونا مالباتان جهو آماده کارین خواه با ججنا قربانی دکن. لکامپا قشتپای پنابرین روجاوای کردستان ولاتین روجاوای کردستان به پچوک و مزنان و تولی پنابریه آماده کارین خواه با ججنا قربانی دکن. لیلگوری نرینا هجمارک ولاتیان ججن نوکو چاوال باجار و گندین خواه ججن پیشوازید کرن ایرو بوی کیف و شهیه تنه ججن مایا بو جلو برگننو یانجی شکروکین همارنگ گوتا دمک شهید خندل زاروکو جوانانده. خدانه دکانان و کلو پلو شکروک فروشین ججنی بحثا کرینو فروشتن و آماده کارین ججنا قربانی لکامپا قشت بدکن دو بیجن کو کرینو فروشتن پر لاوازه و تو بر همه برچاو جیره تونه. راستی شغل ما عیده چکی ده عیده تیمه. عیده رمضانی شغل بهتر شد. شغل ما بهتر هبود. ولاتیکی کرد نرین خواه درباره جوازیات نواره هر دو ججنان ده ساله ده هر وها ججن و آمده کارین ججنی لگندو باجارین روجاوای کردستانی و کامپان ده دخویانی دریا کامیریا ریباز را ججنا قربانی پیروز دکه. دو قبل عيدان كاب عيدان ما نوك كينا كنوك يا رمضاني في العالم روجي دقلي وشعبي عالمي بتشكيولو برشيد بن يعني جهاله بيتر حركة بيترها حركة عيدان رمضاني ويا بينا قلكي جرتورا ودي سام عيدا ملطيخو حموكا بيروستون ويا كمباقو شباب طيبتي ويا خلوكي خوي عرامنا كردستاني برداني جام بيروست وصلوا عيدا ملاطي كرد حمو هرشا بارزة كردستان كيروس جي كامبا قشتبا علي عمر ريباز. گودار و شوپینر المهجا بری امنوچین خوابداوی بینن دوباره سرنوچه تینا بیراوه. دکتور عبدالحکیم بشار اندام پولیت بروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا به انجمن هریمی آرخصنا دومیزیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا را جویا. نراتیا اروپا یا انجمن اجتماعی کردی دریا بروسکا که دا پیروزباهی پارتیا دموکراتا کردستان ایران دبیر آنینا سالوگر هفته و سیان یا دامزران دنه دکر. لگندوار باجار قامش لود انجام بورک هاتونو چونه دا سه کسان دناوان دا پارێزەرێ گشتی رژیما سووریە پارێزگا حەسەکێ ژیانە خۆش دەستدان. لە باژارێ سەرێکانیە پشتی کۆجندرمێن تورکیە گوڵە بەسەر تاخا مەحەتێڤە ئاوێتن وڵاتیەک بریندار بوو. سەرۆک و ئۆلدانên کنیسeyên خریستیانان لە جزیر و فراتê biryانên پێدê derbarê girtina dibistanên xریستیanan red dikin dibêjin ew yek nameyek dijî hebûna xریستیanên navçeyê. Li koçka Misir ya li Berlînê civîna dinabara serokê Rûsyê Vladimir Putin û rawêjkarê Almanî Angela Merkel dobedawî hat û dosyeya Sûrî mijara herî serekebû di hev dîtinê de. Her şad û bextewar.